Hakajing betang kajing twet yaki badan kiti Pynïap brio hau banai kalalengkot araja arpun rio hakasnong golgao ka bahab apot Raja Bala constituency ki pulet ka West Garo Hills district kila kem sia Uwei ubasuba don kiti ubala Phetrieh Shah Tripura bat barok kibala syakam nakatega kam Pynïap brio kila poi syaka khatlai Ngut kumban Kdew ba kajing sya Pynïap udkhot jong ka achek NGO Dilseng sangma kala penmi ya kajing kulmar hakathan Raja Bala hau banai bala dam Kibor pulet kili thu bawe na ginong sya keno bahakmat do umuzidul Islam na bahait bari har Raja Bala ula Phetrieh bat letri tengan sya Agartala Tripura. Nakabalik kat kum kijing tip bakerpang lapa ya kekenhun pulet na West Garo Hills sya Agartala hakakat artarik urempang arja arpun rio hakabala lap yo Islam hakawai kejaka sawai bat la yo ban kem yo u. Lawan ra yu syutura hakajing senran jongki pulet palatian bisaru yu hayeng kasri kabalapan ngat judicial custody yu. Shwaya kane hakamit jongka khandai tarik urempang arajar pun rio kibor pulet kila penlong kajing khenra habhait bari bat kila yo ban kem yo gol bahar sheikh saupusan snam karta bat hadin arsngi umuminul hak saupus snam karta ulasha kem nakasnong sida kandi kabadan har Raja Bala. Kipulet kila ong bakindang kem shu ya kibadan kiti kat ba kajing toket kadang ya chakman. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka Shah plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya